bakuruke gato nimara senga Imana dusezera. Ejo babonye ko twaje dukereje na pasiteri tukicara hariya nasanze pasiteri Kado arimo kubwiriza ashaka guhezagira ubukwe cyangwa se gushyingira ririmba turirimbo nka tubiri. Sinzi ukuntu bano basore bagize ajya numva ko ndahinda umushyitsi aho nicaye. Bwana asifiwe. Ku cyumweru twasengeye muri Harvest y'Imisagara umugaragu w'Imana kinjira gutyo abana bato baheze indirimbo baragomba kuririmba abana muri Sunday school. Ndanezerwa ndahise nkunda abana cyane birenze abantu benshi tuziranye barabizi ko imbabazi z'abana birenze urugero. Namandangirira kunezerwa kuri abo bana igiterane cyaje kurangira ndi umuntu wese ko kumusinzi. Bwana asifiwe. Amen. Umuyobozi wa gahunda aririmba indirimbo numva ubugingo bwaje burahembutse. Amen. Niko byangendeye ejo hano ngeza nasanze murangije igisimba tugeze mu muryango ngira Imana arongera baradukopeza kandi nagira ngo babwire ko iri torero ryuzuye Imana. Amen. Bwana asifiwe. Ariko mbere yuko nshima ndabanza nshimira uyu mubyeyi mama pasiteri. Namutegereye amagambo yavuze ndamutegera cyane. Sinjya mpanura sinjya nerekwa umuntu nimumvana umuntu mbuye ngo nereswe muzamumenya ko muhuye n'umubandi hano hasi ariko sindi umubandi n'umukozi w'Imana. Ariko mbabwira ikintu uyu mubyeyi namutegereye neza ndamutegera ndamwitegereza mubona mu ishusho yose. Amen. Iri torero. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Niyo mpamvu fata mikrofone usome ijambo Zaburi ya 125 umurongo wa mbere n'uwa kabiri usimbuka usoma uwa kane. Iyo ni ijambo ry'umuryango umugaragu w'Imana. Nimara nasoma ijambo muri Matayo hanyuma tubwire kwa kundi twavuze hanyuma senga Imana hanyuma dusoza abateraniro soze ikivi cyaje. Zaburi 125 umurongo wa mbere n'uwa kabiri usimbuka usoma uwa kane. Ndaza kukubwira handi turi busome muri Matayo. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa nuko byagenda bite. Ahubwo uhora iteka ryose. Ahubwo uhora uhagaze iteka ryose. Kuko imisozi igose Yerusalemu. Niko Uwiteka gose abantu be. Uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Amen. Murongo wa kane. Uwiteka agirira abeza ibyiza. Uwiteka agirira abeza ibyiza. N'abatunganye mu mutima. Amen. Amen. Soma muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 20 kugeza ku 22. Matayo igice cya 7 umurongo wa 20 kugeza ku 21 ndetse n'ushaka kugeza ku 23. Mwihangane ndihuta. Nuko bazabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami. Si wa wundi uvuga ngo mwami mwami. Si wa uzinjira mu bwami bw'Imana. Ntabwo ari uzinjira mu bwami bw'Imana. Ngeretse ukora ibyo data ashaka. Benshi bazambaza kuri wa munsi bati. Benshi bazambaza batese bigenze bite. Mwami mwami. Mwami mwami. Twahanuraga mu izina ryawe. Ntabwo twavugaga mu izina ryawe. Twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. Twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. Twakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Ntabwo wigeze ubona dukora
kubamenya nibwo nzababwira nti nimwumve imbere bankozi z'ibibi mwe. Amen. Bwana asifiwe. Ndashima Imana muri kino gitondo ko kubyuka amahoro twese, namwe Imana himbazwe. Amen. Ndashima Imana kandi kongera kugera hano. Nageze hano mukiri mu itorero mu kantu gato, twazanye hano na Jacques abashobora babyibuka. Mwari mukiri nyine mu kanisa ritoye. Ejo nageze hano ndasamara cyane, nabibwiye umushumba nijoro aho twari dutaramiye nyuma y'urubanza. Ndashima Imana kugera hano. Imana yarabakuye muri bwa butayu, Imana ikongera ikabakura muri rya torero rito, Imana ikubaka ikiraro, umwungera akabonaho arazi intama. Imana ihimbazwe. Amen. Bwana asifiwe. haleluya. Ndashimira ikaze ryanyu mwaduhaye. Ubundi bajya bavuga ngo urugo rutakwisha umushyitsi ntiruba ari urwawe. Ndashimira kubana n'umushumba Pastor Aloys, ni inshuti yanjye cyane. Tugira ikintu dukunda twembi n'ibintu bibiri, dukunda Imana n'imiryango yacu, ariko tugakunda ikawa twembi. Ejo twanasoza hano mu bukwe, akajya tuhamagara ngo tubanze tuze tunywe ikawa tubone kujya mu rubanza. Turayikunda twembi, tuba tuyisangira kenshi. Icya kabiri, ndashimira Imana ku rubanza rwabaye ejo. Imana ishimwe kuko ari yizigena ibihe. Pastor Aloys byanejeje, nabonye afite umuryango munini, afite abasore, afite abakazana, afite abuzukuru. Bani himbaje kuri cyo. Hari ijambo uriya musore uriya muhungu we mukuru yavuze, papa we uzobabarire muzehe, uzamubabarire niba mutarize neza, niba mutarariye neza, niba mutarambaye neza. Ubu nyine muri smart. Dore iherezo ryarindi. Bwana sifiwe sana. Nabwira abantu tubana iwacu, nkababwira ngo ubutunzi buke mfite nge nabukuye mu gukorera Imana. Namwe mbaye password. Umuntu wese ushaka ubutunzi azakorera Imana. Bwana sifiwe sana. Amen. Icyo gituma Dawudi yamutse ya jambo aravuga amabiri y'Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyega, ahubwo uruha iteka ryose. Pasiteri twabaye n'abaganira nijoro dusubira mu ntahe n'amanyana ye, Pasiteri Kirorwa na Pasiteri Alexander twari dutaramiye, dusubira mu nzira z'ubutayu. Inzira z'ubutayu ni ukuvuga ngo muri Bibiliya haba isezerano, hakaba n'umwuzuro w'isezerano, ariko hagati y'isezerano n'umwuzuro wayo haba ubutayu burenze urugero. Bwana asifiwe. Amen. Ariko nagira ngo mbahumurize bene data, nuhagarara ku cyo Imana yavuze, byanga bikunda isezerano ryawe rizasohora kandi risohore neza 100%. Bwana asifiwe. Ndabashimira cyane guhagarara kigabo kandi mugahagarara n'umubyeyi. Uyu mubyeyi ejo kadamo gushingira ubukwe, hari ijambo yabwiye abageni, umukwe n'umugeni. Hano hari ababyeyi benshi, nanjye ndamutunze, ndanabatunze mu rusengero. Mureke babwire ibanga ry'itorero aho riba, ibanga rikomeye ry'itorero riba mu badamu. Umunsi abadamu batoganduka mu itorero riba rishize. Sinzi niba ababyeyi barimo kunyumva kino kintu mvuze. Reka mvuge amahirwe areba mwese. Umunsi ababyeyi batoganduka mu itorero riba rishize. Iyo uyu mubyeyi ajya kwitambika ku mugambi gato umuhamagaro w'umushumba,
torero ryarashigiye kaki iriya hirya. Yambwira madamu rimwe na rimwe iyo wagize utuntu tugorana amubwira ati yewe uramenye yowe nk'igikomeye umunsi byogera byohengama gato hano usanga hano hanze kera umuntu yafunze ubuto bwawe ukabufungira hano. Imbaraga zose z'itorero ziba mu babyeyi. Nagira ngo mbabwire ko muri abantu b'agaciro kandi umwami Imana abahereza umugisha. Bwana asifiwe sana. Mama ndagushimiye kandi ntikwamaze ko gushimira cyane. Nagira ngo nkubwire ko ndagukira bugufi uyu munsi uzagaza mvuye muri uyu mubiri. Umuntu ukunda itorero 100%. Ikindi wavuze numva amarira yuzuye umutima cyane. Pastor Aloysi ukuntu twavuganye ejo ku bintu bitureba kuri iyi nyubako y'itorero. Ukuvuga ngo kwa kuntu kwari kugiye gusigara kuri kwa kundi urakuzanira mukecuru kubera impano. Bwana asifiwe sana. Ibyo ni ibanga ryanjye na Pastor Ihangana. Ijambo rindi rikurikira nagira ngo bashishikarize kongera gufatanya. Amen. Kongera gufatanya umuntu wese imbaraga za mugenzi we. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Mutekereze mu ndabwiriza bari kwa kundi ko kwikungumura bw'abasaza muri Tanzania ngiye kurangiza. Nagira ngo mbabwire ibanga ryo kubaho ibanga ry'itorero mu gufatanya. Umuntu wese mu kwikingiye mugenzi we. Bibiliya yavuze mu gitabo cya Yohana ngo abantu tuzabamenyera ku mbuto zabo. Kandi si abantu bavuga ngo mwami bazabona ubwami bw'Imana mwongereza aho kuri ibyo data ashaka. Bwana asifiwe sana. Pawulo yabwiye Abaefeso arababwira ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Bwana asifiwe sana. Amen. Intwaro z'Imana umuntu wese no kumva mugenzi we. Mu Efeso 24:6 ijambo ry'Imana n'Imana ikunda abantu bataryarya. Umuntu wese w'iryarya barayikunda Imana mu ijuru yamamagaye tazaje mu ijuru. Umuntu wese w'iryarya indyarya barayikunda Imana yamamagaye kuri Imana musengero. Umuntu wese w'iryarya tazaje mu ijuru. Abantu botanga amaturo, abantu bosenga, abantu bogira gutari ufite ikibazo cy'uburyarya mu mutima wawe. Wicara ukagamba mwene so, wicara ukamugambanira, ubwirisha ni rya mwene so. Reka nongere marayiro kuri Imana y'Isiraheli. Umuntu w'iryarya tazaja mu ijuru. Bivuze ko ijwi rituje umuntu wese w'iryarya. Nimundebe cyane. Ni ukuri kw'Imana umuntu w'iryarya tazaja mu ijuru. Abiringiye Uwiteka imizi mikrofone misozi Siyoni utabasha kunyeganizwa kw'imisozi igose Yerusalemu ukuri Uwiteka kosa abantu be. Abiringiye Uwiteka ameze umusozi Siyoni utabasha kunyeganizwa kw'imisozi Yerusalemu
Abdias. Turaririmba, turasenga, turaririmba. Turageza mu bwerera ijwi ry'Imana riravuga ngo ngiye kubakubita mu muvurira. Kandi muri mwe arugiye guhamagara. Noneho nibaza ijambo umunsi. Nicyo gituma nshatse kubabwira kano kandi. Nibaza ijambo navuga ngo mbega ni jewe cyangwa ni bagenzi banjye. Ese harageze ko ngenda cyangwa ntiharagera? Bwana sifiwe. Mugenzi wacu twari kumwe aravuga ngo arico Imana imubwiye ngo kandi ntari mukitubwira atari ko muri mwese mwitegure hari umugiye kugenda kandi vuba. Mane senga Imana umunsi ndavuga ngo Mana niba ubona ibyo wampamagariye gukora bigeze umpamagare ari njye ugenda muri iki cyiciro. Ndyamye mbona umuntu ariko araza akambwira ngo dore, akantereka ikanzu ryera ku mutwe akarimanura ku birenge akashyira umusaraba. Ndasobanutse umuntu arambwira ngo hari icyo nateguye kuri wowe kandi ntikiragera, ntabwo uri bugende. Bwana asifiwe. Amen. Bukeye ndarwara hano muri Faisal. Pasiteri n'umuhamya yaje kumusura, ndyamye ndimo bombona, mbona umuntu wambwira mu rukerera arambwira mu gihe cyo kuguhamagara kwanje kirageze. Ndamubaza ngo ese umuhamagaye ni uwuhe? Arambwira ngo nukunkorera. Ndahumuritse ndavuga ngo ndapfuye ga ari ukumamara gukora nzokora ijoro n'amanywa. Bwana sifiwe sana. Abiringi Uwiteka bameze umusozi Siyoni utabasha kugeragezwa. Abiringi umusozi Siyoni utabasha kugeragezwa. Shiramo gakungagira turenga baguruka gatoya ndihako ndumvira ngo ndabafasha. Yewe ndashaje umugire bamubwira. Rero data